Blaženi Averkije Jordanvilski, neprotivljenju zlu i dolazeći Antihrist. O savremenom svetu. Živimo u čudno vrijeme kada sva istinska i zdrava hrišćanska načela bivaju zamijenjena lažnim i obmanjujućim načelima, često sa zlom namjerom, bez sumnje, prirodno, od odvlačenja ljudi od istinskog puta, istinskog hrišćanskog života. U svemu ovome može se primetiti neka vrsta racionalističke struje koja radi na tome da veže ljude što je moguće tešnje za ovaj privremeni zemaljski život, primoravajući ih da zaborave na budući život, večni život koji nas sigurno sve čeka. Moramo biti potpuno svjesni vremena u kome živimo. Zaista, jedino duhovno slepi čovjek ili onaj koji je već prodao dušu neprijateljima naše svete vere i crkve može da ne osjeti duh prilazećeg Antihrista u svakoj stvari koja se sada događa u svijetu. O kakvoj vrsti pravog jedinstva svih hrišćana u duhu hrišćanske ljubavi čovjek može govoriti kada je istina odbačena, istina s velikim početnim slovom, skoro od svakoga, kada je obmana na vlasti skoro svuda, kada je istinski duhovni život među ljudima koji sebe nazivaju hrišćanima presušio i zamenjen telesnim životinjskim životom koji je pored svega postavljen na pijedestal i skriven idejom navodne čednosti koja licemjerno opravdava svaku vrstu duhovnih neumerenosti, svake vrste moralne anarhije. Zaista iz svega ovoga potiču svi ti bezbrojni, pod navodnicima, plesovi, različite vrste, pod navodnicima, igara, plesova i zabava, prema kojima, uprkos njihove nemoralne antihrišćanske prirode, čak i savremeni sveštenici imaju tolerantan stav, ponekad ih sami organizujući i učestvujući u njima. Užasna, neotkrivena, beznadežna beskrupuloznost je zahvatila mnoge ljude. Istinsko učenje vere i crkve, radi koga su prvi hrišćani umirali u takvim mučenjima, postalo je šupalj zvuk za većinu savremenih, pod navodnicima, hrišćana. Oni niti znaju ovo učenje, niti žele da ga saznaju, jer su ravnodušni prema njemu. Tupa, hladna ravnodušnost prema skoro svemu što nosi oznaku ideološkog sadržaja i traganje u svakoj stvari, samo sopstveni lični napredak, jeste odlika našeg vremena. Ovaj manjak ideološkog sadržaja, ova beskrupuloznost udružena sa odvajanjem od istinske vere i crkve i ravnodušnosti prema njima, jeste osnovni greh koji mi, ruski pravoslavni hrišćani, moramo pokajati. Nije za nas da uživamo u sebi, da se zabavljamo, da igramo na grobu Rusije dovedenoj do samrtničke postelje od nas, već pre pokajanja u suzama, istinskog pokajanja, kao što nas uči Sveta crkva, sa čvrstom namjerom da promijenimo radikalno naš život, da obnovimo naš duh. Kao što so čuva hranu od truljenja i čini je zdravom i ukusnom, tako i istinski hrišćani čuvaju svet od moralnog raspadanja
i olakšavaju povratak ka zdravlju. Ali ako se pod navodnicima izgubi ukus, kao što govori evanđelje, to jest izgubi svoju snagu, na istoku zaista postoji so koja može izgubiti svoj ukus, onda postaje dobra samo da se prospe napolje i da je ljudi pogaze. Pogledati evanđelje za 3. dan Pedesetnice, Sveto evanđelje po Mateju, 5. glava. Kako je ovo užasno, a mi nalazimo sebe u takvim vremenima gdje je težnja koja vlada svetom usmjerena da sve hrišćane učini takvom solju koja je izgubila ukus kada je jednom poništila istinsku crkvu Hristovu koja potiče od svetih apostola i tako lišila hrišćane blagodati Duha Svetog. To je taj tako modern, takozvani ekumenistički pokret koji je zasnovan na poziciji da navodno istinska crkva Hristova ne postoji na zemlji i da je neophodno stvoriti je ponovo kroz sjedinjenje svih hrišćana koji pripadaju različitim crkvama, pod navodnicima crkvama i konfesionalnim udruženjima i organizacijama. Ovo će biti učinjeno različitim zajedničkim ustupcima u pitanjima učenja i razvoja novog zajedničkog sistema učenja, prihvatljivog svima i uz to naravno i novi pogled na svijet. A mišljenje izuzetno popularno u današnje vrijeme da je svejedno u koju crkvu ideš, nakon svega Bog je jedan. To je u skladu sa ovom težnjom. Da, Bog je jedan, ali znate, On nam je dao jednu veru, stvorio je crkvu za nas, a ne mnogo različitih vera i pod navodnicima crkava. Ovo je potvrđeno od strane svetog apostola Pavla kada govori: jedan Gospod, jedna vera, jedno krštenje, jedan Bog i Otac sviju, i da mi hrišćani treba da obrazujemo jedno telo i jedan duh, kao što smo pozvani u nadi zvanja našeg. Efesima 4. glava. Ako postoji jedna istinska vera, sa velikim početnim slovom istinska vera, i samo jedna istinska crkva, onda kao posljedica sve ostale vere i pod navodnicima crkve su lažne, nisu istinite. Kako onda neko može reći da su sve vere i pod navodnicima crkve iste vrednosti i da je svejedno u koju ćeš crkvu ići? Prema tome čovjek može i mora govoriti ne o ekumenističkom sjedinjenju svih radi stvaranja nove crkve, već samo o uspostavljanju jedinstva između svih onih koji su otpali i jedine istinske crkve Hristove, kojoj je sam Hristos Spasitelj dao veliko i sigurno obećanje da je vrata pakla neće nadvladati. Sveto evanđelje po Mateju. O, kako je velika otupljenost savesti čak i onih ljudi koji sebe smatraju vernima, pomračenost njihovih umova i srca, jer gledajući ne vide i slušajući ne čuju, niti razlikuju srcem svojim, kako je rekao sveti prorok Isaija 9. glavi 10. stih. Ovo je otvrdnuće srca o kojem je on govorio. Ali postoji u našim danima čak i još strašnija pojava koja se susreće sve češće i češće, a to je više ili manje svesna odluka radi zemaljskih dobara i prednost služenja dolazećem Antihristu.
ovo je najveći stepen otpadanja iz koga je veoma teško ustati. Osnovni zadatak svih slugu dolazećeg Antihrista jeste uništenje starog sveta, svih njegovih načela i, pod navodnicima, predrasuda, sa ciljem izgradnje umjesto njega novog sveta, pogodnog za primanje njegovog približavajućeg, pod navodnicima, novog vlasnika, koji će zauzeti Hristovo mesto za ljude i dati im na zemlji ono što im Hristos nije dao. Čovjek mora biti u potpunosti slijep, potpuno tuđ hrišćanstvu, da ne shvati sve ovo. Revnost za Boga, revnost za istinu nije farisejstvo, kao što je smirenost pred neprijateljima Boga, neprijateljima crkve, pred đavoljim zlom. To nije istinsko i spasavajuće smirenje carinika, već razdorna samoobmana koja vodi u paklene dubine. U naše vrijeme, kada postoje tako jake sumnje uopšte o postojanju istine, istina s velikim početnim slovom, kada se svaka, pod navodnicima, istina smatra relativnom i smatra se ispravnom, da se svaki čovjek drži sopstvene istine, borba za istinu zahteva posebno važan smisao. A osoba koja ne saosjeća sa ovom borbom, koja u njoj vidi samo farisejstvo i predlaže smirivanje sebe pred lažnim učenjem, otpadanjem od istine, treba prirodno da bude prepoznat kao izdajnik istine, kogod on mogao biti, kako god on sebe mogao zvati ili smatrati. Za nas, savremene hrišćane, vera je u najvećem delu odvojena od života. Mi ne živimo u punom skladu sa učenjima i zahtjevima vere. Naša vera nas tako jasno i tako određeno uči da odbacimo sve truležno i zemaljsko i da se skoncentrišemo svim umom i osjećanjima na netruležni večni život koji nas čeka. Teoretski možda mi ovo prihvatimo kraj sveta, drugi dolazak Hrista, strašni sud i budući život, ali u životu mi živimo i delamo kao da se ništa od ovoga ne očekuje i da samo treba da se učinimo komotnim ovdje na zemlji, obezbeđivanjem sebi svakakvih vrsta udobnosti i dobrih stvari. Mi stvarno ne želimo da mislimo o smrti koja neizbježno čeka svakog od nas i ne pripremamo se kao što treba za budući večni život pred nama. Mir, 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 čuje se svuda sa svake strane, međusobno razoružavanje, miroljubivo sapostojanje, borit ćemo se za mir, svi u odbranu mira. Kako bi to bilo predivno, kakva bi svetla i radosna budućnost bila obećana ljudskom rodu, kada bi samo ovim molbama imali na umu onaj mir o kome su anđeli pevali u noći rođenja Hristovog. Ovako: slava na visini Bogu i na zemlji mir, među ljudima dobra volja. Sveto evanđelje po Luki, 2. glava. Kada bi to bio onaj mir koji je Hristos Spasitelj obećao svojim učenicima na posljednjoj večeri rekavši: mir vam ostavljam, mir svoj daje vam. Sveto evanđelje po Ivanu, 14. glava. Kada bi samo to bio taj mir Božji koji prevazilazi svaki razum,
koji je na zapovest Gospoda apostol predao prvim hrišćanima koji su bili naučeni da traže mir i koji su bili ohrabreni da ga imaju sa Bogom i sa svim ljudima. Kako bi lepo bilo da se čuju kada bi ovakve molbe dolazile od ljudi u čiju iskrenost ne bi mogli imati ni najmanje sumnje, čijim rečima bi mogli verovati u potpunosti, koje bi dolazile od ljudi koji bi zaista bili ubeđeni da najviše dobro u životu jeste upravo taj mir sa Bogom, mir sa sopstvenom savješću i mir sa svojim bližnjim u ime Božije. Ali nije reč o takvom miru o kome ljudi govore sada. Svi ovi česti, neprirodni i pompezni govori, a ponekad i histerični vapaji za mir cijeloga svijeta dolaze u sadašnje vrijeme od najvećeg dela ljudi koji ili su daleko od istinskog hrišćanstva ili su u direktnoj suprotstavljenosti crkvi, od ljudi koji nemaju mir sa Bogom i sa svojom savješću, već su ispunjeni prezirom u odnosima sa svojim bližnjima. Da li zaista možemo verovati da ljudi zaista rade prema uspostavljanju mira, kada su sa otvorenim i snažnim bogohuljenjem objavili rat samom Bogu i njegovoj svetoj crkvi? Do skora nisu krili činjenicu da je njihov cilj bio da podstaknu svetski požar, kada su otvoreno propovedali rat klasa kao osnovu njihove ideologije i koji u najmanju ruku nisu postiđeni zbog prolivanja okeana krvi i uništenja miliona ljudi samo zbog sumnje da se oni ne slažu sa njihovom ideologijom. Da li možemo verovati u iskrenu ljubav prema miru onih ljudi koji na rečima presjećeno propovedaju pod navodnicima hrišćansku ljubav, potpuno praštanje, dok svojim delima seju nemir i neslogu i širenje laži i kleveta, stvaraju neprijateljstvo i podele, postičući ljude protiv svojih bližnjih? Da li neko uopšte može verovati da bilo kakva vrsta sigurnog i pouzdanog mira može biti uspostavljena na zemlji uz grubo preziranje istine Božije, uz laži i licemerje koje su tako jasne odlike života savremenog čovječanstva? Pod naslov "Gde manjka istine Božije, ne može biti pravog mira". Dok se odlučno borimo protiv i najsitnijeg projavljivanja zla i greha u našim sopstvenim dušama, ne bojimo se da otkrivamo i ukazujemo na zlo svuda gdje se ono može naći u savremenom životu, ne iz gordosti i samoljublja, već samo iz ljubavi prema istini. Istini sa velikim početnim slovom. Naš glavni zadatak u ovom zlom vremenu lažljive bestidnosti je da ostanemo potpuno verni i odani pravoj istini evanđelja i prema Tvorcu našeg spasenja, Hristu životodavcu, koji je ustao treći dan iz groba, pobjednika smrti i pakla. Čovjek mora dobro znati i sjećati se da je Tolstojevo pogubno učenje o neopiranju zlu u potpunosti strano istinskom hrišćanstvu. Uzgred, ovo učenje je uništilo našu nesrećnu otadžbinu Rusiju, gurnuši je u užasne krvave strahote boljševizma. Nijedan istinski hrišćanin
ne može se pomiriti sa zlom, gde god i u kome god bi ga mogao susresti. Svi istinski hrišćani kroz celu istoriju crkve sledili su primjer samoga Gospoda Isusa Hrista i njegovih svetih apostola i uvijek osuđivali zlo i borili se protiv njega, čak i ako bi ovo moglo uzrokovati svaku vrstu ozbiljnog lišavanja, pa ih čak koštalo i samog života. Izvor pravoslavni odgovor.com